انظر حتى تفهم سنن الله. الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. салом ва раҳмати аллоҳ бар шумо бод. хушомадед ба шумораи навбатии барномаи тарбияи ақидавии насли озодихоҳ. аз аллоҳ таманно дорем ки уммати исломиро ба ғалаба сазовор гардонад ва моро раҳбароне қарор диҳад ки бо итминон дар роҳи рост қадам мезананд. ҳар як мафҳуми ақида ки қаблан баррасӣ кардем аҳамияти бузург дорад. ҳар хатогӣ дар фаҳмиши ин мафҳумҳо ба оқибатҳои ҷиддӣ оварда мерасонад, на танҳо дар рафтори як мусалмон, балки дар вазъи куллии уммати исломӣ низ таъсиргузор мебошад. дар шумораҳои аввал зикр карда будем ки чӣ гуна муносибати нодуруст ба омӯзиши ақида сабаби мушкилот барои мусалмонон мегардад. имрӯз яке аз мафҳумҳои асосии ақидаро баррасӣ хоҳем кард ва он мафҳуми ғалаба мебошад. фаҳмиши нодурусти ин ҷанбаи муҳим боиси заъфи уммат мешавад. муносибати нодурустро нисбат ба Аллоҳ ба вуҷуд меорад. интизориҳои хаёлӣ ва утопиявиеро ба вуҷуд меорад ва баъзе мусалмононро водор мекунад ки ба зиндагӣ дар ҳолати вобастагӣ аз кофирон розӣ шаванд. пас фаҳмиши равшан ва дурусти ғалаба дар чорчӯбаи ақида бисёр муҳим аст. агар ин мафҳум вайрон шавад ё нодуруст дарк гардад, оқибатҳои он ҳар як мусалмон ва тамоми умматро фаро мегирад. воқеият он аст ки имрӯз аксари мусалмонон фаҳмиши дурусти ин масъалаи бисёр муҳимро надоранд, ба ғайр аз онҳое ки Аллоҳ ба онҳо раҳмат кардааст. ҳангоми омӯзиши матнҳои шаръӣ мебинем ки Аллоҳи таоло ғалабаро ба тавре тавсиф кардааст ки агар уммат ин мафҳумро дуруст дарк кунад, ҳеҷ гоҳ бо шикаст ризо намешавад. вақте як мусалмон ё мусалмон зан фаҳмиши ғалабаро бо ақида ба таври дуруст мепайвандад, ба шахсе табдил меёбад ки шикаст барои ӯ дар асл қобили қабул намешавад. уммати исломӣ ки маънои ғалабаро амиқ ва дуруст дарк мекунад, дар рӯбарӯи ҳама гуна душвориҳо собит қадам мемонад. ин уммат тавоноии пирӯзӣ ба ҳар душман ва убур аз ҳама монеаҳоро дорад. гум кардани фаҳмиши дурусти ғалаба сабаби фоҷиаҳои зиёдӣ барои уммати исломӣ шудааст. маҳз бо сабаби надоштани дарки дуруст аз ин мафҳуми калидӣ аллакай 75 сол мешавад ки мусалмонон наметавонанд Фаластинро озод кунанд. бештар аз ин, агар уммати исломӣ фаҳмиши дурусти ғалабаро аз даст намедод, Фаластин ҳаргиз ишғол намешуд. вале маҳз бинобар заъфи шуъур дар ин масъала, халқҳои гумроҳ тавонистанд бо осонӣ ва дар муддати кӯтоҳ Фаластинро, ки дар қалби олами ислом ҷойгир аст, ишғол кунанд. бо он дараҷае ки душманон ҳатто бо муқовимати ҷиддӣ ва умумӣ аз тарафи мусалмонон рӯбарӯ ҳам нашуданд. ба ёд доред ҳуҷуми муғулу тоторҳоро ба сарзаминҳои мусалмонон. бо вуҷуди он ки он давра то чӣ андоза душвор ва хунрез буд, уммати исломӣ тавонист дар муддати чанд сол рӯҳи худро аз нав эҳё кунад, аз зону бархезад ва ба душман зарбаҳои шадид ва ҳалоккунанда занад. зарбаҳое ки баъд аз он душман ҳеҷ гоҳ натавонист худро ба ҳолати аввал баргардонад ё дубора мусалмононро зери тобеати худ дарорад. агар мо имрӯз дар шуъури худ фаҳмиши дурусти ғалабаро барқарор намоем, маҳз ба он гуна одамоне табдил меёбем ки Аллоҳи таоло онҳоро интихоб кардааст. мо ба касоне табдил меёбем ки бо ҷасорат ва қатъият ба душман ҳамла мекунад, ӯро сардаргун месозад ва зарбаҳои ҳалкунанда мезанад. мо ба як артиши шикастнопазир табдил хоҳем ёфт. артише ки ҳеҷ душворӣ ва талафот наметавонад онро бишканад ё ба зону афтонад. мо пайваста ба душман ҳамла хоҳем кард, борҳо ва борҳо, то замоне ки ӯ пурра аз нақшаҳое ки шайтон ба ӯ илҳом додааст даст кашад. ҳоло биёед худи мафҳуми ғалабаро аз чанд ҷиҳати муҳим баррасӣ кунем. ҷиҳати аввал ки ҳар як мусалмон бояд онро равшан дарк намояд, ин аст ки ғалаба танҳо аз ҷониби Аллоҳ аст. Аллоҳи таоло дар Қуръон мефармояд: ғалаба танҳо аз ҷониби Аллоҳ аст. маънои ояти мазкур чунин аст: эй мусалмонон, шумо бар душманонатон танҳо дар он ҳолат пирӯз хоҳед шуд ки агар Аллоҳ ба шумо кӯмак кунад.
نه قوت شما، نه شماره جنگاوران و نه برتری سلاح نمیتواند نتیجه جنگ را حل کند. تنها و تنها یاری الله است که غلبه را به وجود می آورد و تنها اوست که به هر کی خواهد غلبه را عطا می کند. از این سبب می بینیم که سبب‌های ظاهری دنیوی که خود نیز مخلوق الله‌اند نه همیشه به غلبه می برند. تاریخ مثال‌های زیاد دارد. ضعیف بر توانا پیروز شده است. لشکری کمشمار نیروی بزرگ دشمن را شکسته است و حتی شخصی با قابلیت محدود رقیب دانا و تجربه دار را مغلوب کرده است. اگر سبب پیروزی تنها قوت می بود، پس توانا همیشه ضعیف را شکست می داد. اگر مقدار لشکر سبب اساسی می بود، گروهی کمشمار هیچگاه بر گروهی سرشمار غالب نمی شد. اگر عقل و هوشیاری یگانه عامل می بود، پس شخص نادان هیچگاه بر دانا غالب نمی شد. ولی واقعیت نشان می دهد که پیروزی و شکست را تنها الله معین می کند و اوست که به هر کی خواهد کمک می رساند، نوابسته به قوت، مقدار یا تجربه. وقتی مسلمان این حقیقت را عمیق درک می کند، دل او آرام می شود، جسارت و باوری پیدا می کند. او می فهمد که هیچ کس غیر از الله نتیجه جنگ را معین نمی کند. با این فهمیش مسلمان دیگر از سرشماری و قدرت دشمنان نمی ترسد، رو افتاده نمی شود و ترس در دلش راه نمی یابد. او می داند که الله قادر است قدرت دشمن را بر ضد خود آنها گرداند و کمشماری مسلمانان می تواند برای آنها برکت باشد. ایمان و اعتقاد ما اراده را استوار می کند، زیرا ما می دانیم که غلبه تنها از جانب الله می آید. از این رو دلهای ما آرامند. وقتی ما با دشمن می جنگیم می فهمیم که الله از ما نمی پرسد که پیروز شدیم یا نه، بلکه او از ما می پرسد که تا چی قدر صمیمانه با امانتداری و مسئولیت وظیفه های خود را اجرا کردیم، چگونه مشق کردیم، آماده شدیم، سلاح گرفتیم و هنر جنگی را از خود کردیم. مسلمان باید به طور کامل اجرای وظیفه های مستقیم خود را نسبت به الله تمرکز کند. اما او غلبه به دست می آورد یا شکست می خورد، این کاملا وابسته به اراده الله است. غلبه و شکست را تنها الله می دهد و تو قدرت تأثیر رساندن به آن را نداری. یگانه چیزی که تو می توانی و حتی وظیفه داری انجام دهی این است که با تمام قوت سوی غلبه تلاش کنی، خود را تمرین دهی، مسلح شوی، هنر جنگ را از خود نمایی و با اخلاص بر الله توکل نمایی. محض همین است آن وظیفه هایی که در نزد الله عظیم الشأن از آنها پرسیده خواهی شد. تو نباید از نتیجه جنگ از حد زیاد نگران باشی، زیرا آن در اختیار تو نیست. بجای این باید نگرانی تو آن باشد که وظیفه هایت را در نزد الله با صدق و امانتداری اجرا کنی، از جمله تلاش برای غلبه، آمادگی، مشق و توکل خالصانه بر او. محض برای همین الله تو را مورد سوال قرار می دهد. اما غلبه خودی به دست آمده وقتی آن، مکانش و طرز رخ دادن آن همه‌اش به تو وابسته نیست. این مسئله ها بر دوش تو نیستند و تو برای آنها جوابگر نیستی. حکم و قرار تنها در دست الله تعالی است. تنها او معین میکند که در کجا و کی جنگ به عمل می آید و در کدام شکل غلبه عطا می شود. هنگامی که مسلمان این حقیقت را درست درک می کند که نه شماره لشکر، نه آمادگی آن و نه تجهیزات آن خود به خود سبب غلبه یا شکست نیست، دلش آرامی و باوری پیدا می کند. آنها دیگر از دشمن نمی ترسند، هرچند شماره‌اش زیاد باشد و سلاحش پرقدرت. یگانه چیزی که آنها را به تشویش می آورد این است که تا چی اندازه با اخلاص و دقیقی وظیفه های شرعی خود را اجرا کردند. آنها پروا ندارند که غلبه کی، در کجا و چگونه می آید، زیرا به قطعیت می دانند که غلبه را تنها الله عطا می کند. این بود جنبه اولین مفهوم غلبه که امروز درباره آن صحبت کردیم. جهت دوم مهمتر از جهت اول است، زیرا هر یک مسلمان باید درک نماید که هر شخصی که به الله ایمان دارد حقوق قطعی و کفالت داشته به یاری او تعالی پیدا می کند. خود الله تعالی وعده داده است که مؤمنان حتما به غلبه نائل می گردند. برای آنکه قلب‌های ما پر از جسارت، اطمینان و استواری در روبروی دشمن گردد، الله عظیم الشأن بر خود واجب گردانیده است که به مؤمنان غلبه و یاری عطا کند. اگر تو به الله با اخلاص ایمان داشته باشی، بدان که تو صاحب حقوق کفالت داشته به یاری او هستی. خود الله این مسئولیت را بر دوش خود گرفته است. الله تعالی می فرماید: یاری مؤمنان بر دوش ما حق است.
آن کسی که معنی عمیق این آیت را درک میکند در وجودش یک نیروی بزرگی باطنی احساس میکند، نیرویی که تمام هستی او را فرا میگیرد و او را به عملهای قطعی و جسورانه وادار میسازد. یاری مؤمنان بر دوش ما حق است. این معنای آن را دارد که الله به فضل و کرم خود به مسلمانان حق یاری داده است، به آنها وعده کمک و غلبه داده است که حتما فرا میرسد اگر مسلمانان وظیفه های بر دوش خود بوده را به جا آورند. به یک نکته توجه کنید. در این آیت الله از فعل در گذشته استفاده میبرد، یعنی حکم الکی صادر شده است، قرار قطعی و غیر قابل بازگشت است. ولی خداوند به حکمت به اندازه خود معین میکند که کی در کجا و با کدام شکل این غلبه را عطا کند. او تو را مسئول نکرده است که برای انتخاب زمان، مکان و حالتهای غلبه بر دشمن. مسئولیت تو تنها در آن است که با اخلاص به الله ایمان داشته باشی، بر او توکل نمایی، به سوی غلبه با راه‌های حلال کوشش کنی و برای آن به طور جدی آمادگی بینی. الله متعال آنها را که به وعده شبهه دارند سرزنش میکند و در قرآن میفرماید: هر کی گمان میکند که الله به او یعنی به محمد در دنیا و آخرت یاری نخواهد داد، پس بگذار به آسمان رسمان پرتاید، سپس آن را ببرد و بنگرد که آیا حیله او غضبش را فرو میبرد. پس ایمان به یاری کفالت داده الله باید به اساس بی‌بدل اراده و اطمینان تو به غلبه تبدیل یابد. بعضی آدمان طوری رفتار میکنند که گویا حقوق دارند الله را موظف سازند که کی در کجا و با کدام شکل باید به آنها غلبه عطا کند. گرچند این سخن را آشکارا به زبان نمی آورند، ولی رفتارشان محض همین مناسبت را نشان میدهد. از این رو وقتی درباره غلبه اندیشه میکنی یک چیز را همیشه در یاد نگاه دار: هیچگاه در مسئله زمان، مکان و شکل غلبه دخالت نکن. بله، الله تعالی به تو حق غلبه را داده است و بر خود واجب گردانیده است که به مؤمنان یاری دهد. ولی تو حقوق نداری معین کنی که کی در کجا و چگونه این یاری و غلبه باید واقع گردد. این قرار تنها در اختیار الله است. تو از الله بالا نیستی، بلکه الله از تو بالا است. تنها اوست که علم مطلق و حکمت مکمل دارد تا معین کند که کدام وقت و کدام شکل غلبه برای تو و دیگر بندگان مؤمن او منفعت آور و مناسب تر است. ما می توانیم تنها گمان کنیم و اندیشه داشته باشیم که غلبه باید محض در زمان ما فرا رسد، ولی الله آن را بهتر می داند. ما می توانیم گمان کنیم که غلبه باید در مصر، ترکیه، پاکستان، شام یا عربستان سعودی به وقوع پیوندد. هر یک از ما نظر خود و اندیشه خود را دارد. کسی می تواند با اطمینان گوید که فلان کشور امروز بیشتر مناسب است برای تأسیس دولت اسلامی و غلبه بزرگ برای امت. اما حقیقت مطلق آن است که وقتی واقعا مناسب و مکان حقیقی غلبه تنها به الله تعالی معلوم است، زیرا علم او همه چیز را فرا میگیرد. با درک همه این ما اطاعت و فروتنی را در نزد اراده الله تعالی ظاهر میکنیم و با این عمل حق بودن عقیده خود را نشان میدیم، یعنی ایمان و توکل کامل خود را به آفریدگار خود. الله به هر کسی که با اخلاص به او ایمان آورده است حق غلبه را عطا کرده است و خود این حق را در آیت ذکر شده تصدیق نموده است. هر مسلمان صاحب این حق بزرگ است، زیرا الله بر خود واجب گردانیده است که به مؤمنان یاری دهد. هر کسی که در آمدن غلبه شک و شبهه میکند صفت خاصی منافقان را نشان میدهد. الله عظیم الشأن در قرآن درباره آنها میفرماید: و الله میخواهد منافقان و منافق زنها را، مشرکان و مشرک زنها را که درباره الله گمانی بد میکنند عذاب دهد. به آنها بلا و مصیبت بد خواهد رسید. همچنین الله فرموده است: و یاد دارید وقتی منافقان و آنهایی که در قلبهایشان بیماری هست گفتند وعده الله و پیامبرش جز فریب چیزی نبود. ولی نه، ما به وعده الله ایمان داریم و یقین داریم که یاری او حتما خواهد رسید. ما هیچ شکی نداریم که صاحب آن حقی هستیم که الله به ما داده است، حق غلبه. اما من میخواهم دقت شما را به یک نکته مهم جلب نمایم، نکته‌ای که بسیاری از مردم هنگام آموزش تاریخ آن را پی نمیبرند. اگر با دقت به غلبه های پیغمبران، صحابه ها و همه شخصیت های صالح در طول تاریخ بشریت نظر افکنیم، یک واقعیت واضح را میبینیم: غلبه همیشه ناگهانی می آید.
таърих ҳеҷ гоҳ намедонад ҳолатеро ки дар он ғалаба танҳо бо сабаби омодагиҳои зоҳирӣ ва интизорӣ ба даст омада бошад. баръакс ғалаба ҳамеша ғайри чашмдошт фаро мерасид. ҳамаи ҳисобу тахминҳои инсонӣ барҳам мехӯрданд. ғалаба маҳз дар он лаҳзае меомад ки инсонҳои камшумор интизор доштанд ва ба он шакле ки ҳеҷ кас тасаввурашро ҳам намекард. маҳз дар ҳамин ҷост ки бузургии Аллоҳи таоло зоҳир мегардад. ӯ таоло дар Қуръон мефармояд: то он замон ки пайғамбарон ноумед шуданд ва гумон карданд ки онҳо дурӯғгӯ бароварда шуданд, мадад ва ёрии мо фаро расид ва касонеро ки хостем наҷот додем ва азоби мо аз қавми гунаҳкор боздошта намешавад. ҳамчунин Аллоҳи мутаол фармудааст: онҳо ба сахтиҳо ва ранҷҳо дучор шуданд ва ларзонида шуданд, то он ҷо ки расул ва онҳое ки бо ӯ имон оварда буданд гуфтанд: ёрии Аллоҳ кай меояд? огоҳ бошед, ёрии Аллоҳ наздик аст. аз ин рӯ вақте ба уфуқ менигарӣ ва ба назарат мерасад ки ягон нишонаи наздик будани ғалаба нест, дар ёд дошта бош ки Аллоҳ ҳамеша ғалабаи бузургро маҳз дар он вақт медиҳад ки одамон онро интизор нестанд, дар он вақте ки касе чашмдор нест ва ба он шакле ки ҳеҷ кас тасаввурашро ҳам намекунад. ин қоида бо матни Қуръон ба таври равшан тасдиқ шудааст. Аллоҳи таоло ҳатто аз паёмбараш, маҳбубтарин бандаи худ, замон ва макони ғалабаи ояндаро махфӣ нигоҳ дошт. ӯ ба эшон на вақти ҳиҷратро пешакӣ хабар дод ва на маконеро ки бояд ба он ҷо ҳиҷрат кунанд. ҳамаи инро Аллоҳ ҳатто аз паёмбараш саллаллоҳу алайҳи ва саллам пинҳон дошт, зеро чунин аст ҳикмати ӯ: ғалаба ҳамеша ногаҳонӣ меояд. агар ба таърихи башарият, махсусан ба таърихи уммати исломӣ назар афканем, даҳҳо далелҳои равшан бо қоидаи мазкур мавҷуд аст. худи Қуръон бо забони равшан мегӯяд: то он даме ки пайғамбарон ноумед шуданд ва гумон карданд ки онҳоро дурӯғгӯ бароварданд, ёрии мо фаро расид. ҳамеша чунин буд. ғалабаи бузург маҳз дар он лаҳзае меояд ки мардум гумон мекунанд ки дигар ҳаргиз нахоҳад омад ва аз он ҷо меояд ки ҳеҷ кас чашмдор нест ва ба он шакле ки ҳеҷ кас тасаввурашро намекард. ҷиҳати сеюми масъала ба таваҷҷӯҳи махсуси шумо ниёз дорад. шояд маҳз ҳамин ҷиҳат муҳимтар аз ҳама бошад барои фаҳмиши дурусти мафҳуми ғалаба аз нигоҳи ақида. ин ҷиҳат дар он аст ки Аллоҳи таоло ғалабаро дар ин дунё бо дасти мо татбиқ мекунад, на бо воситаи мӯъҷизаҳо. ин ҳақиқатро Аллоҳ дар Қуръон тасдиқ мекунад. ба ёд доред он вақтеро ки Аллоҳ ба шумо ваъда дода буд ки яке аз ду гурӯҳ, ё корвони тиҷоратӣ ё гурӯҳи мусаллаҳи Қурайш насиби шумо мешавад ва шумо мехостед ки гурӯҳи беҷанг ба шумо расад, вале Аллоҳ мехост ҳақро бо калимаҳои худ пойдор кунад ва решаи кофиронро барканад. яке аз хатарноктарин ақидаҳо ки имрӯз паҳн мешавад ва ҳамеша вақти золимон ба қудрат мерасанд онро таблиғ мекунанд, ин аст ки мардумро ба сӯи интизори мӯъҷизаҳо ва илми ғайб мекашанд. аз ин рӯ мехоҳам бо таъкид бигӯям: дар масъалаи ғалаба на ҷойи барои мӯъҷиза ҳаст ва на барои илми махфӣ. масалан, касе ки гумон мекунад ғалаба танҳо баъд аз зуҳури маҳдӣ имконпазир аст, ин кас ақидаи худро бар асоси илми ғайб бунёд мекунад. бале, мо медонем ки маҳдӣ рӯзе хоҳад омад, аммо ҳеҷ кас ғайр аз Аллоҳ намедонад ки ӯ кай меояд. аз ин рӯ ҳар касе ки мегӯяд то зуҳури маҳдӣ ғалаба номумкин аст, иштибоҳ мекунад ва нисбати Аллоҳ ва паёмбараш саллаллоҳу алайҳи ва саллам беэҳтиромӣ менамояд. инчунин бояд фаҳмид, ҳар касе ки диққати мардумро ба нишонаҳои хурди қиёмат ки дар ҳадисҳои саҳиҳ омаданд ҷалб мекунад, бояд бидонад ки аз рӯи шариат мо ҳақ надорем ки нишаста мунтазири он нишонаҳо бимонем ва ягон амал накунем, хусусан бо таваҷҷӯҳ ба он ки ҳеҷ кас намедонад кай ин нишонаҳо воқеъ мешаванд. мо ӯҳда дорем амал кунем, сӯи ғалаба талош намоем ва вазифаҳои худро дар назди Аллоҳ адо намоем, бидуни он ки ба интизори мӯъҷизаҳо ё хаёлӣ доштани илми ғайб биафтем. аммо ин ҳилагарон ва найрангбозон бо чунин тарзи пешниҳод кардани ҳадисҳо мехоҳанд танҳо диққати мардумро парешон кунанд. худро ҳамчун шахсони муаррифӣ мекунанд ки гӯё соҳиби илми ғайб ҳастанд. онҳо тавре рафтор мекунанд ки гӯё аз худи паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар донистани оянда пеш гузашта бошанд. гӯё ба таври дақиқ медонанд ки кай таҳаввулоти бузург рух медиҳад ва нишонаҳои қиёмат амалӣ мешаванд.
آنها ادعا دارند که گویا می‌دانند در کجا و کی فتنه به وجود می‌آید و در دل مردم چنین تصور را جای می‌دهند که حالا رویدادهای مهم و بزرگ فرا می‌رسند. اما در واقعیت این گونه افراد نه بیشتر از سخنبازند که بدون حق خود را عالم و فقیه مینامند. آنها و پیروانشان همان راهی را قبول دارند که بیش از 1200 سال پیش حاکم عباسی ابو جعفر منصور پیش گرفته بود. گرچه 100 سالها گذشته است ولی سخن و دلیل‌های آنها همان و یکسانند. همان بهانه‌ها، همان دعواها که گویا باید انتظار مهدی باشیم، انتظار پیدا شدن آتش در صنعا، زلزله‌ها، آمدن پیامبر خدا عیسی ابن مریم و دیگر نشانه‌ها. اما همه این از کجا شروع شد؟ همش از آن آغاز شد که ابو جعفر منصور، یکی از اولین راهبران سلاله عباسیان، یک گروهی آدمان را که خود را علمای علم‌های حدیث وانمود می‌کردند، آنها را بر عوض مبلغ کرا کرد. او به آنها دستور داد که یک سلسله حدیث‌ها را در شکل پهن کنند که به منفعت حاکم باشد. متاسفانه چنین عالمان فروخته شده امروز نیز کم نیستند و معمولا آنها به قدرتداران نزدیکند و هر کار و ظلم حکومت را سفید می‌کنند. مقصد ابو جعفر آن بود که در میان مردم ایده نزدیک شدن تحولات بزرگ آخر زمان را پهن کنند تا مسلمانان را ترسانند و اراده مقاومت را در دلشان بشکنند. در آن زمانها شورش‌ها زیاد بودند، زیرا امت از وحشیگری‌هایی که با آن عباسیان به قدرت رسیدند و جنایت‌های پی در پی آنها سخت ناراضی بود. ابو جعفر می‌ترسید که اگر شورش‌ها ادامه یابند او را سرنگون خواهند کرد. از این رو او به چنین عالمان فروخته شده فرمود که به مردم بگویند گویا نزدیک است که مهدی بیاید و عدالت را برقرار کند و تا آن زمان باید نشست. یگان اقدامی نکرد و با صبر انتظار قیامت شد. هدف اصلی این تبلیغات این بود که مردم را از هر گونه کوشش سرنگونی حاکمان ظالم باز دارند، آنها را از محاسبه و بازپس گرفتن حق پایمال شدهشان باز دارند. در رابطه با این میخواهم بار دیگر یک قاعده مهم عقیده را تاکید نمایم. غلبه از بالای هر گونه دشمنان هیچگاه به دست نمی آید مگر با دست خود مسلمانان. اگر الله به ما غلبه عطا کند پس این را همیشه با دست بندگان صادقش انجام می دهد. پس انتظار نباشید که الله به طور معجزوی یهودیان را مغلوب می کند. معجزه ها سبب شکست یهودیان، امریکایی ها یا چینی ها نخواهند شد. خلیفه هیچگاه خود از خود پیدا نمی شود و امت اسلامی خود از خود به طور معجزوی متحد نمی گردد. همه این مسئولیت مستقیم خود مسلمانان است. آنهایی که بندگان صادق الله اند مسئولیت رسالت اسلام را درک می کنند و آماده‌اند آن را بر دوش خود بگیرند. از همین سبب الله تعالی مسلمانان را از دستکشی جهاد هشدار داده و به آنهایی که از آن سرپیچی می کنند تهدید نموده در قرآن می فرماید اگر به جهاد نبرایید او شما را به عذاب دردآور گرفتار می سازد و به جای شما قوم دیگری را می آورد. با این کلمه ها الله روشن می فهماند شما وظیفه دارید جهاد کنید. اگر سرپیچی نمایید الله شما را با دیگران عوض می کند و آنها این وظیفه را اجرا خواهند کرد. اما به یک نکته توجه کنید. حتی اگر شما سرپیچی کنید الله به اسلام غلبه خواهد داد، نه با معجزه بلکه با دست دیگران که شایسته تر و صادق ترند. غلبه بر یهودیان تنها زمانی خواهد آمد که مسلمانان جهاد را در راه الله آغاز کنند. هم امریکایی ها و هم همه دیگر دشمنان تنها با جهاد مغلوب می شوند، نه با معجزه. خلیفه نیز تنها با دست مسلمانان بنیاد خواهد شد. انصارهای نو، کمک کنندگان حقیقی دین الله این دولت را حمایت خواهند کرد و بر ضد دشمنانش مبارزه خواهند برد. تنها با کوشش ها و عمل های صمیمی، پاک و با تقوای مسلمانان امت متحد خواهد شد. از همین سبب انتظار معجزه ها را بس کنید. انتظار معجزه ها و بستن امید غلبه به علم غیب برای مسلمانان تماما شایسته نیست. بجای این باز به سخن الله تعالی برگردید. اگر به جهاد نبرایید او شما را به عذاب دردناک گرفتار می کند و به جای شما قوم دیگری را می آورد. به این نکته توجه کنید. الله در مقابل سرپیچی از جهاد اول از عذابش هشدار می دهد و بعد از عوض شوی شما با قوم دیگر. او وعده نمی دهد که به جای شما معجزه می فرستد. نه، الله روشن می گوید که به جای مسلمانان به تفاوت و به تحرک دیگران خواهند آمد، آنهایی که جهاد را به جا می آورند. بله، بدون شک در اسلام مفهومی است، چون نصرت الله یعنی یاری الله
аммо бояд фаҳмид ки нусрати Аллоҳ ва мӯъҷиза ду чизи тамоман фарқкунандаанд. бале, Аллоҳ бандагони содиқи худро ёрӣ медиҳад. ӯ фариштагонро мефиристад, дар дилҳои муъминон устуворӣ ҷой мекунад, дар дили душманон тарс меандозад, ба силоҳу амволи насли мо баракат медиҳад. аммо бо ҳамаи ин касе рафта ба ҷои мо намеҷангад. касе рафта ба ҷои мо Фаластинро озод намекунад. касе ба ҷои мо хилофатро барпо намекунад. касе ба ҷои мо золимонро ки имрӯз бар мо ҳукм меронанд сарнагун намекунад. масъулият комилан бар дӯши мост ва мо ҳақ надорем ки аз он фирор кунем ва мунтазир бошем ки каси дигар омада корамонро анҷом медиҳад. маҳз ҳамин қоидаи муҳимро Аллоҳи таоло ба саҳобагони паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам пеш аз ғазваи Бадр таълим дод. Аллоҳи таоло мефармояд: шумо мехостед ки ба шумо гурӯҳи беҷанг насиб шавад. саҳобагон гумон мекарданд ки чун ба онҳо худи расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам аст, ғалаба ба осонӣ ва бидуни саъй гӯё ба таври мӯъҷизавӣ ба даст хоҳад омад. вале Аллоҳи таоло ҳатто ба худи паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ғалабаро надод, то вақте ки ӯ вориди майдони ҷанг нашуд. фикр кунед, агар ғалабаи мусалмонон бар душманон танҳо бо мӯъҷизаҳо ба даст меомад, пас чаро паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам шахсан дар ҷангҳо ширкат карданд? чаро эшон тамоми машаққатҳои ҷанги Бадрро паси сар карданд? чаро дар ҷанги Уҳуд захмӣ шуданд? бо дарки ин воқеият мо мехоҳем ҳамаи мусалмононро аз ақидаҳои ботил ва хаёлӣ ки онро қадарияи ғайбия меноманд ҳушдор диҳем. ин афрод пайваста дар интизори зуҳури маҳдӣ ва нишонаҳои қиёматанд. онҳоро қадарияи ғайбия мегӯянд, зеро онҳо мафҳуми қадар яъне тақдирро нодуруст мефаҳманд. онҳо бар он ақидаанд ки бояд нишаста ягон амал накард ва танҳо интизори он буд ки тақдири махфӣ дар вақти лозим дар ҷои лозим иҷро мешавад. ин гуна равиш дар шариат қатъиян ман аст ва барои муъминон ношоиста мебошад. онҳое ки ғалабаро бо илми ғайб ва интизори нишонаҳои қиёмат мепайванданд, дар асл олимони дарборӣ ҳастанд. ҳадафи асосии онҳо бо ҳар васила фурӯ бурдани рӯҳи ҷиҳод, монеъ шудан ба омодагии мусалмонон барои озодсозии заминҳои ишғолшуда ва хомӯш кардани ҳар гуна орзу ва талоши уммат барои ғалабаи воқеӣ мебошад. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. дар барномаи оянда дар бораи он ки манзур аз омодагӣ ба ғалаба чист ва чӣ гуна имони мо ба Аллоҳ бояд дар амал татбиқ шавад, тафсилоти бештар хоҳем дод, зеро ин ду шарти асосӣ ба даст овардани ғалаба мебошанд. имрӯз ман кӯшиш кардам муҳтавои муҳимтарини мафҳуми ғалабаро аз нигоҳи ақидаи исломӣ барои шумо тавзеҳ диҳам. бигзор Аллоҳи таоло ин фаҳмиши дурустро дар қалбҳои мо ва қалбҳои тамоми мусалмонон مستحكم گرداند. مفهوم النصر في العقيدة الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته في قلوبنا وقلوب المسلمين أجمعين وبارك الله فيكم جميعا. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои моро ба дигарон расонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.